Madrius Channel kini hadir untuk tantretan semuanya. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share. Bung Ki Ben Ben Mana cean Lah lah mere Rok ya Chaila Oh Chail cuma Mana lu kok di ban aku tunggu dulu sen kan apa deh sen Kon di ban loh Tadi kok tadi saya macam bisa enggak bukan betul pak dong ngukor tadi kesegi ya Juga biasa dengan caca aku siraknya dan awak iku yang selatan di kesegi setelah senang mikir injam kesegi belum dia ode kok kira Mana belum ada cara nih ya ngukok susah ya ngukok telasan tadi PC Terus belum ada mak lah aku nak berak tedung ajolan abedek Pale raso ko naman tayo lah Dosa dong, dosa lah tolong ngaji haram ho. Jadi mau ngaji kan nambah bekal. Iya cak mula cak acara marang kok nyari solusi sekira andi bese cak mula bermariah. Siapa nih kon dewe nih? Mau beli cewek Raden mana? Ini anu datang. Lagi coba segi ya. Ada apa nggak ada Zin? Rumah. Kok mau berdiri ngalah gede. Pada ajan darong ya ulah berdiri si betul-betulan. Kok begitu? Kira mun tampang nggak bon baju kan? Mun jira coba potongan tumet-tum aja. Ya baju sih ini bilang kok genteng nggak dia ben pas tak baju. Lu marah. Nyari se masuk akal nggak ada? Mun jadi kan tak masuk akal. Siapa dia nggak ada? Begitu kok. Ngomong ini ya tidak legend sih. Dua jadi bang. Ada apa? Azina bang. Iya marah mana buat anjing bang. Ya cuma ada lagi kan. Coba legala lalu serbek lah. Arab mun di orang bon coba patlang. Patelan sama. Tuan tembang. Macam-macam berak bun ibu itu mbang lah mainnya regi kirim mak dah tahu mak ngaruh bun colo ni ngarong tahun setengah betok kerja apa kelapa berak tak neng beda apa lagi Ini terus belum ya? Kok ada orang yang si jual loh? tahu tak ngerti Engkau lah mari minjam ke Pak siapa roh? Memet pak? Hamid siapa? Saya lok jalan. Hamid Oh iya. Asa pura kan kok? ini jam dasar bun bilang di saat kita dak tekun apa kia Kok bingung kok? Belum ya? Parah terlasan. oh kondik Belum Andik kok apa mata kelah keringan di mancak bensin sih Kok ngecit? Beri ngecit sake boleh ya? Jadi kajer. enggak kondi ide sudah Belum. Arab pemon soblu kemak roba gede ke Amin kayaknya abisin lapan yang nonare job Amin Alvarizir lagi tamam Tempor? iya sih nggak cengcorot no nggak Ini senar. sini mau bun cuci tek nggak uang buang tanduk lucu ingat bulu nano Arab Oh di namanya. iya Arab mau gede kayaknya abisin jangan sih bener Arab mau gede kalau mula ngalak cong supluk bener mah Nyaman. Coba dulu. Berempat kentang son chef di. Kalau kan beda saya berang beda kentang sih maju kan beda sekene, beda se raja. Icek ucak kentang beda segini beda seraji ucak kentang di bahasa di mau tampur tolong sih Nah, kekek mari nak. antos nak lu ya Ya sudah. tengah antos ya bentar ya tos kok dikece hai bu boleh ni Pak Gareng tadi share gitu sih cuman Mesti kau telasan je. Ibu nggak ada pas posisinya pas telasan berak. Macam ada benih aluminium stainless dia. Ada orang berat 30 tahun.
apa nih? Lah sini aja mak ini pakai gua ben tahu apa nak kanak sin. Ari dibutuhkan masuk amin. Bini nak tak kira nolak Mau minyak besi tak kira ngangku berang-berang ngak dia. Ai. Maksud tabuan ngangku Magicom sin je berang banyak habis listrik sin. Macam-macam sih. Lepas mayu lagi bah. Mayu son. Ayo kedua. Ben ambu saya akan cakok je. Tak akan cak seleb. Udah saya tadi besar. Ya. Lemak saya gede. Cik berangnya mana antum sin turun dari bebe ke atas lu jong. Ayo. Lupa apa dah? Ya jalan sin, cik berang ku tandi sepeda sin mak cari mie ben sin. Ayo. Men. Men. Marah bah debat jalan sin. Mak cari. Asal ser ben sin. Sedang kau ni benci lah ya. Cicolok je deh. Men. Parah dan pon dah. Kok tiba hati HP je sin mun tak anu sin. Men. Ngaban. Berdepan lo kok. Apa? Tojo ke lu? Kok di mata aja dah? Tojo bebe, benar nak bujong. Kalau macam kal tak per kok. Tojo bebe. Tojo ya. Ya, sandal ya. Nah. Tak mau reng scan ngari ya cet ya. Tojo apa mana? Iya. Apa geng ini? Kau tadi besar tadi. Hah? Tadi besar. Arah apa? Entar kok ngano besar, sing kau beni bang. Bang, kau tak nginjem mah. Kau mak dia wah, dah ya. Abak. Soblok pakai tas sih. Belum pernah kira. Pas anu boleh. Benci. Karena nyaman dah. Entah dicanteng. Hari ya. Jadi boleh di mall deh. Jadi nembuk. Wanji pas terti apa maksudnya mak pakai Ikat telah senang kok. Hah? Kau betul besar, ikat telah senang. terti atlas na jual sepluk. Maka dia pare jual ber mak. Pakai dia men deki tepu boleh kau mun dia besar. Ya mun ban put mun la beli tak apa jual jo. Enggak maksudnya korban pasti tidak akan apa Ai. Are ban ka putus sak berputusan di reng tuan apa? Setiap kau tanya ke ban. Arah betan re hukum kan? Ya hukum wajib. Wajib kan? Le mun kau atlasan pas tandi sarong tandi kalampi. Tareng pah lepas jadi kewajiban kok. Ya maksudnya mun cik ngalaan di reng tuan bukan kan tusa kiai. Tak tusa dia berang reng tua benih di noreng, mun di noreng tusa. Are beuna beula cik beker di kampung kan tak kira beula. Ya dek bila mari ka bola. Mun sebelum ni ka bola ya tak beki men. Kan dia ban nambah bekel kok. Langguan ya Allah salsal. Bukan benar di salsal. Ada entar makon oreng. Iya iya maksudnya ngerti cik maka dia are kan ngalak di embun. Arta kira bener kambun. Pas embun telas sana tanah apa? Yang kui Magicom listrik. Iya ari boleh. Are kan betul kok saben nah. Ya tina perkara anu jadi usah melele cumen deki embu kok pokok lebih sebe deban kok jadi kok minta 1 juta. Deki 500 kambu untuk mele lalapan apa sik pecel kan tak usah tanah. Bahkan kok rele genjeren embu tak isi kesurat tanah telasan. Are haram are sepuluh benito benih masalah anjir ban. Are haram are ya ban ngicok di nembun. Tak kira bener. Mun di nembuk benih ngicok ho ke mangalak min. Padek ngalak ben ngicok jadi padek. Ya tak padek kan ben tak usah ajar ama min. Kok mun ajar ama karo ngingekin Ustaz Somad musuh ke muspik. Iya ngarep. Kok mun bese bede keng cara nare ben lopot. Mak bede pas oreng depan ala depur pas kiba. Entar apa gede di nembun. Oh, ben muncul lah tak ngalah tak usah banyak bacot. Benih banyak bacot. Maksudnya kok ada mata pak untuk kaburnya malah tertiring ke. Orang re siapa tepak, orang si rosak. Muncul jelas mendereng kok ben kieu tepak kan. Mon orang yang ben tak rosak. Oh, tak kasih salsal. Ngerti? Mak itu situ pak kata. Oh, bola nak kaca, bola nak kaca Arbiman. Bola kaca Arbiman.